muri iki gitondo nabagejejeho igisubizo gikomeye cyane leta y'u Rwanda yahaye Secretary Uburyo umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika, aho u Rwanda rwashimiye na Uburyo ko ruri kubahiriza amasezerano ya Washington, ndetse ko ingabo z'u Rwanda mu kwezi gutaha mo hagati ngo zigomba kuba zamaze kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye. Igisubizo rero cy'u Rwanda kikaba cyerekana ko u Rwanda rudashobora kwemera amasezerano yubahirizwa n'uruhande rumwe. Ariko mu mukino wa diplomasi amasaha make cyane ahindura byinshi. Ubu noneho intambara y'amagambo igiye gufata indi sura, kuko ibintu byagiye bihinduka isaha ku yindi. Hagiye kwinjiramo abandi bakinnyi babiri bakomeye, umujyanama mukuru wa Amerika Masad Boulos ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi MAXIME Prevot. Igihugu gitanye amateka yijimye n'akarere kacu, by'umwihariko kikaba kirebana y'ingwe n'u Rwanda. Tekereza uhawe inama y'amahoro n'umuntu usanzwe agambana n'abanzi bawe mu gicuku. Uyu ni umukino mushya ugiye gutangira kandi ufite byinshi uhishe. Mu masaha make ashize, Masad Boulos umujyanama mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo by'Abarabu na Afurika yasohoye ubutumwa bukomeye bwuzuyemo iterabwoba rya diplomasi. Yatangaje ko Amerika yiteguye gufata ibihano bikaze igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa umutwe uwo ari wo wose waba inkomyi ku masezerano ya Washington. Yasabye ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo nta yandi mananiza, na leta ya Kongo igasenya FDLR mu buryo bwuzuye cyangwa byimazeyo. Aya magambo akimara kuvugwa, MAXIME Prevot, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi akaba na minisitiri w'intebe wungirije, yahise abisamira hejuru. Yemeza ko Ububiligi bushyigikiye imirongo 100%. Yongeyeho ko gukura ingabo z'u Rwanda no gusenya FDLR bigomba kugendera rimwe, ndetse azanamo n'ikindi kintu gishya, icyerekezo cya COVID. Asaba ko intambara ihagarara byihutirwa kugira ngo abatabazi babone uko bakora. Kugira ngo twumve impamvu uku kwivanga k'Ububiligi gukoze ku mutima w'ikibazo, ntabwo twakwiyengagiza amateka ya vuba hagati ya Kigali na Buruseli. Kuri ubu umubano w'u Rwanda n'Ububiligi warahagaze. U Rwanda rwahagaritse imikoranire myinshi na diplomasi n'iki gihugu. Impamvu nyamukuru ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa by'ibanga. Mu nzego z'ubutasi n'isesengura ry'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, birazwi neza ko Ububiligi bukomeje gukorana bya hafi, ariko nanone mu rwihisho, na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, umugambi wo kubangamira u Rwanda. Ibihugu byombi, Kongo n'u Burundi, bifite ingabo zirwanira hamwe n'inyeshyamba za FDLR mu burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi rero nk'igihugu kigabuye leta ya Kinshasa mu bya diplomasi n'imari, kinjiye muri uyu mukino atari nk'umuhuza wigenga, ahubwo nk'umukinnyi wibereye mu ruhande rumwe, yihishe inyuma y'ijambo amahoro. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'aya magambo asize umunyu ya Masad Boulos na MAXIME Prevot. Kugira ngo twumve neza uyu mukino wa diplomasi ukomeye, tugomba gukurikira uburyo ibintu byagiye bikurikirana, kuko ariho ruzingiye. Ubusanzwe umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Uburyo niwe wabimburiye abandi. Avuga ko u Rwanda rwatangiye kubahiriza amasezerano. Avuga ko yiteze ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo. Hakurikiyeho Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Amerika ushinzwe ibibazo by'Abarabu na Afurika, wazamuye igitutu. Boulos yavuze ko bagomba gufatira ibihano abayobozi ba M23 na FDLR, ariko ashimangira cyane ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo nta yandi mananiza, naho Kongo igasenya FDLR. Nyuma y'ibi bitutu bya Amerika, Uburyo na Boulos, nibwo leta y'u Rwanda yasohoye rya tangazo rikomeye ryayo. U Rwanda rwabwiye Amerika ruti, twebwe turi kubahiriza inshingano zacu, ariko ntabwo amasezerano yubahirizwa n'uruhande rumwe. Mu gihe leta ya Kongo iri kurenga ku masezerano yeruye, igaha intwaro FDLR ndetse igakoresha indege zitagira abapilote drones yica abaturage. Uku kwari ukubwira Amerika ko idashobora kwigiza nkana amakosa ya Kinshasa yitwaje gushyira igitutu ku Rwanda gusa. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki? Kubera icyo Ububiligi bwahise bwinjira muri uyu mukino. Nyuma y'amagambo ya Masad Boulos, MAXIME Prevot
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yahise abisamira hejuru atangaza ko Ububiligi bushyigikira 100% umurongo wa Masad Burusi wa Amerika, ariko inyuma y'iri shyigikira Ububiligi bwahisemo umugambi mubisha. MAXIME Prevot yavuze ngo gukura ingabo z'u Rwanda no gusenya FDL bigomba kugendera rimwe. Ayo bavuga gukura ingabo z'u Rwanda bashatse kuvuga gukura ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa gusubira inyuma ngo bakaba baza mu gihugu cy'u Rwanda. Aha niho hari umutego w'uburyarya ukomeye cyane. Ububiligi buzwiho gushyigikira Kinshasa mu ibanga no kugirana umubano mubi n'u Rwanda muri iki gihe. Burabizi neza ko leta ya Kongo idashobora gusenya FDL kuko bafatanyije urugamba. Iyo Ububiligi busabye ko ibi bintu bibiri bikorwa icyarimwe, babushyizeho uruzitiro rudashoboka. Bazi neza ko u Rwanda rudashobora gukura ingabo zarwo ku mupaka igihe cyose Kinshasa izaba itaragaragaza ibikorwa bifatika byo kwambura intwaro FDL. Bityo Ububiligi bukoresha iyi mvugo kugira ngo ejo buzabone uko bushinja u Rwanda kubangamira amasezerano, bwibagiwe ko ari Kongo yanze gukora inshingano zayo. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane. Ikintu giteye ubwoba kurusha ibindi mu butumwa bwa MAXIME Prevot nuko yashingiye ku magambo ya Burusi kugira ngo azane imikarita ye y'icyorezo cya Ebola. MAXIME Prevot yavuze ko intambara igomba guhagarara byihutirwa kugira ngo abatabazi ba Ebola babone uko bakora. Iyi ni diplomasi y'ikibazo cy'ubumuntu ikoreshwa nabi. M23 ikomeje kwigarura uduce dukomeye nka Kanyabayonga na Rubero. Kuzanamo impamvu ya Ebola ni amayeri ashaje y'Ububiligi yo gusaba agahenge ko ku gahato, hagamijwe guha FARDC, abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi umwanya wo kongera kwisuganya kugira ngo badakomeza gutsindwa. Iyo huje umurongo w'ibihe urabona ishusho nyayo y'intambara y'amayeri iri gukinwa. Amerika binyuze kuri Rubio na Burusi yabanje gushyira igitutu ikangisha ibihano ku mpande zombi kugira ngo yerekane ko ikomeye ku masezerano yayo y'i Washington. U Rwanda rwasubije rugaragaza ko rudateze kuba igitambo cy'amasezerano areba uruhande rumwe, rushyira hanze ibyaha bya leta ya Kongo na FDL. Ububiligi bwo bumaze kubona ko u Rwanda rwambitse ubusa uburyarya bw'amahanga, bwahise bwishahisha inyuma y'amagambo ya Masad Burusi kugira ngo ubuse n'ubushyigikiye Amerika. Ariko mu by'ukuri bwari bugamije gutabara Kinshasa, kuzana amayeri ya Ebola no gushyiraho amabwiriza adashoboka y'uko ibintu bigomba gukorwa icyarimwe. Ibi birerekana uburyo Ububiligi buri gukoresha igitutu cya Amerika nk'igicucu cyo kwihishamo kugira ngo bukomeze umurongo wabwo wo gushyigikira ihuriro rya FARDC FDL n'u Burundi rwihishwa mu rwego rwo kubangamira u Rwanda. Uku kwivanga k'Ububiligi wifashishije amagambo ya Amerika bizatanga ishoki mu mezi ari imbere. Hari scenario 3 zishoboka. Scenario ya mbere ni umutego wo kugendera rimwe uzananirana. U Rwanda rushobora kwitambika uyu mutego w'Ububiligi rukabwira Amerika ruti twebwe ntabwo tugendera ku mabwiriza y'Ububiligi kuko amasezerano yasinyiye Washington atari Brussels, kuko leta ya Kongo idashobora kurasa kuri FDL barwanana ku rugamba rumwe. Iyi nzira ya hand in hand izahita ipfa. Amerika ibone ko Ububiligi bwayikinishije, intambara yongere gufata intera kuko diplomasi izaba inaniwe. Scenario ya kabiri ni ikarita ya Ebola n'agahenge kabaringa. Igitutu cy'amahanga kiyobowe n'Ububiligi na Amerika gishobora gutuma habaho agahenge ku kwezi kumwe cyangwa abiri bitwaje ibibazo bya Ebola. Muri ako gahenge leta ya Kongo ishyigikiwe n'u Burundi n'Ububiligi rwihishwa ikabiza kuba kabiri intwaro zayo na za drones yitegura igitero simusiga kuri M23 hamwe no gushotora umupaka w'u Rwanda, maze amahoro yari yitezwe akabyara indi ntambara yeruye. Scenario ya gatatu, kwikuramo kwa Amerika no kwisanzura kwa M23. Amerika nyuma yo kubona ko Ububiligi buri kwitwaza amagambo ya Masad Burusi kugira ngo bukingire ikibaba abajenosideri ba FDL bafasha FARDC, ishobora gufata icyemezo cyo kwitandukanya n'uyu mukino w'i Brussels. Ibi byaha icyuho M23 cyo kwanga
kubahiriza agahenge ka Ebola igakomeza kwigarurira imijyi ikomeye igamije kwirwanaho no gukura FDLR mu byabo, leta ya Kinshasa igasigara ihibibikana yonyine. Mu gusoza isesengura ryacu biragaragara neza ko uyu atari umukino usanzwe. Kuva kuri Marco Rubio n'Amasad Burosi bashyiraho igitutu kugera ku gisubizo cya kigabo cy'u Rwanda, kugira ku mayeri y'Uburyo yishe inyuma y'amagambo ya Amerika, byose birerekana ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyarenze kuba intambara y'imbunda, gihinduka intambara ya diplomasi mpuzamahanga. Uburyo buri gukoresha Ebola no gusaba ko ibintu bikorwa icyarimwe kugira ngo bukingire ikibaba leta ya Kinshasa igiye gutsindirwa ku rugamba no kugira ngo buzabone uko bushinja u Rwanda ejo hazaza. Reka nsoze nkubaza ikibazo cyo gutekerezaho cyane. Wowe ukurikirana ibi biganiro byacu, ese ubona u Rwanda ruzemera kugwa mu mutego w'Uburyo busaba ko rukura y'ingabo icyarimwe n'isenywa rya FDLR ishingiye kuri FARDC, cyangwa leta ya Kigali izakomeza kwinangira kugeza Kinshasa yeretse isi ko ishyize intwaro hasi ikareka gukorana n'abashenosideri? Ndashaka kubona ibitekerezo byawe ahabugenewe hano muri comment.